hari tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu mu 1985 nibwo muri Portugal humvikanye inkuru y'igitangaza aho umubyeyi yibarukaga icyamamare k'uwo munsi rero w'itariki ya 2 ukwezi kwa gatanu 1985 nibwo umubyeyi Maria Dolores dos Santos Vieira da Aveiro yabyaye umuhungu amwita Cristiano Ronaldo, aza kuba icyamamare mu mupira w'amaguru. Icyo cyamamare rero cyaje kuba icyamamare kigera naho nacyo kibaruka abandi bana nka Cristiano Junior na Eva na Alan na Mateo. Cyavukiye mu gace bita Funchal muri Portugal, gikura gikunda umupira. Gusa mbere y'ibyo byose bivugwa yuko inda ye yari igiye gukurwamo kuko ise ntiyayemeraga. Gusa nyina Maria Dolores dos Santos Vieira da Aveiro ntiyabyemera, arayireka indira kurigeza amezi 9 iravuka ivamo icyamamare cy'umupira w'amaguru. Hari icyo ku isi uyu munsi twita Cristiano Ronaldo. Uyu mukinnyi rero akaba yarakiniye amakipe atandukanye yo ku mugabane w'Uburayi ndetse na Aziya. Amakipe twavuga yakiniye, yabanje gukinira ikipe yitwa Andorinha niyo muri Portugal n'ubundi wabo mu 1995 akinira Sporting Lisbon, ari nayo bavuga ko wenda yatangiye kuzamukiramo anazamura kariyeri. Ava muri Sporting Lisbon ajya muri Manchester United. Icyo gihe ajya muri Manchester United hari muri 2003 ukwezi kwa 11 tariki ya 8. Aza kuva muri Manchester United muri 2009 tariki ya 7 ukwezi kwa 9 ajya muri Real Madrid muri Espagne. Aza kuva muri Real Madrid muri 2018 ukwezi kwa 9 tariki ya 7 ajya muri Juventus. Aza kuva muri Juventus muri 2021 tariki ya 8 ajya muri Manchester United. Aza kuva muri Manchester United muri 2022 agenda nk'umukinnyi wigenga free player, agenda muri Aziya muri Saudi Arabia aho ubu ngubu ari naho abarizwa. Yagiye muri 2022 tariki ya 31 kwezi kwa 12 agenda nyine nk'umukinnyi w'ubuntu free player. Ikipe ya Al Nassr yo muri Saudi Arabia. Ubu tuvugana rero Cristiano Ronaldo yujuje imyaka 39, ari hafi kugeza 40. Cristiano Ronaldo mu bikombe afite Euro 1, igikombe cy'umugabane w'Uburayi ndetse na Ballon d'Or 5,
ndetse na golden boots 5 inkweto za zahabu. Ndabashimiye rwose mwebwe mudahwema kutwereka ko muba muri kumwe natwe n'iby'intangarugero. Bambashimiye mbikuye ku mutima, ni nayo mpamvu mbasaba support yanyu. Murakoze.